Sanibonani, nakuphi la kufinyelela khona le video. Ngicela ukuthi ni-subscribe before nibuke le video, ni-like, ni-share futhi ni-comment. Please subscribe. Ziyashisa-ke iy'ndaba ziqeda kubona la intokazi uVuyokazi usesibikela iy'ndaba zokuthi usenesoka futhi elisha. Ngapheleli-ke lapho waphinde futhi wazivezela ukuthi-ke usanda ku-engage-wa. Qeda ku-engage-wa futhi walotsholwa. Siyazi-ke ukuthi-ke uVuyokazi-ke ungomunye wabafazi ekade sazi ukuthi uzocacela laphaya kwaMseleku, kodwa-ke kwagcine kungahambanga-ke ngey'nhlelo zakhona-ke. Iy'ndaba-ke yikhomba ukuthi-ke insizwa-ke le entsha isivele nje ishaya zaphelela laphayana kubo kwentombi la uVuyokazi. Siyazi ukuthi idrama iningi kakhulu-ke esabalele ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi-ke linqamukile-ke igoda phakathi kaVuyokazi kanye nayo insizwa lapha uMpumelelo, yaziwa ngoSibindi, umfokaMseleku. Asazi-ke ukuthi-ke ngokuhamba kwesikhathi-ke kuyohamba kanjani. Bafowethu, ngicela ukuthi ni-subscribe, ni-like, ni-comment ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga.